Umhlaselo umkhuhlane kaMatima manje livihle baleka amen. Bazalwane kulama viki lamabili nje kulethe impilo etendekile ngike ngaba ingcenye yale panel discussion lekhuluma nje lokunye lokwathindwa kusakhulunyiswana yenzaba noma ama challenges la khona ebandleni lethu ikakhulu kulesifundza ngenzaba yekuhlanyela emabandla ngalesibili lesuka kuye bese semhlanganweni nobafundisi bonke baseNazarene kulo mhlangano noma ke conference yabafundisi bekukhulunywa noma sifundziswa ngekuhambisa ivangeli nangekuhlanyela emabandla. So kokubili lokhu kube nento lokuyendaba kimi kwavula imehlo noma letinto etimbi betingahlangani but kukhona lokubese kwenta nganaka lokunaka kwami kunaka kwekuthi kodwa vele size nje sibe nelibandla lani libandla yini umsebenzi welibandla why kube nelibandla nje yini uNkulunkulu lalafuna kukwenda ngelibandla amen. Ngisacabanga ngako konke lokho nginakile kwekuthi silibandla langikhuluma ngelibandla ngicela kuba nemona mabomu ngibuke ilibandla leNazarene ngiphindze kube nemona kakhudlwana ngibuke ilibandla laseMbolonjeni kwekuthi nasentatindvo nje lokhu uNkulunkulu la kuthumela ibandla vele siyahambisana yina vele izinto zidenda kanjani kulokhu uNkulunkulu lathi ukuthumela ibandla ngisafundza la le ncwadi lesiyifundzile kahle kahle bengifuna kushumayela ngalenye ishumayelo kule ncwadi le bengifuna ukukhuluma ngaBarnabas but ngisafundza moya longcwele wangivule emehlo ukuthi asubuke lokusikwendekani la kulendzaba loyifundzako ubuke ukuthi kwakwendekani lesithombe sesibe sikhulu kunalokho lokubukile khona lapho ke siyavela sihloko sami lesithi remember the mission. Remember the mission. Ake sikhumbule kwekuthi mbambamba sithunywe ini silibandla ake sesicabange sithi khumbude kwekuthi why do we exist sikhonela ini la sikhonela ini lapha eMbolonjeni
sikhonela ini lapha eVenda seSwatini, sikhonela ini lapha eAfrika, sikhonela ini emhlabeni. And Jesu wasiniketa umyalo loconzile. Nangemiyalo Jesu lawushiya ebandleni lokuthi libandla lisale likwenda kwekuthi hambani nende bafundzi, go and make disciples. And libandla lethu lase liyakuthatha lokho likufaka kamnanzi kunalesithi mission statement yelibandla. Lokusho ukuthi noma ngabe ngikuphi lapha emhlabeni nawuthi awukhanza libandla laseNazarene dalikhanza le mission statement yinye le kungiyona ukuthi ngesimemetela ngako kwekuthi thina sikhonela ila sikhona khona. The mission statement lethi to make Christ-like disciples in all nations. Kwakha abafundzi labafana na Jesu eTiventong. So ke lokho kufuna siconze kahle kwekuthi sikhona nje la eMpolonjeni. Siniketwe wona lo msebenzi wekuthi sihambe siyokwakha abafundzi labafana na Kristu eMpolonjeni. Ngiko libandla litotonke tindzawo emhlabeni kuze kuthi sitokhona kwakha abafundzi labafana na Kristu. Kulendzaba lesiyifundzako Luka ngoba incwadi yezenzo ibhalwa nguLuka. So Luka nakabhala usiniketa sithombe kwekuthi libandla la Jesu latale kanjani, laqala njani. Aphinda sinikete sithombe sekuthi leli bandla leli lelaqala nje eJerusalem. Kulibandlana nje sibantu labambalwa. Sawukhumbula ngesuku lePentecost 3000 abantu abaphenduka. Laqhubeka lanzani bandla. Bathi sibona libandla lisuka eJerusalem likhula ligcwala umhlaba wonke. So ke Luka nakabhala ulandzisa usikhombisa kwekuthi siconze ukuthi lakhula kanjani libandla kuze lisuke nje eJerusalem lewelele kuletinye tive. And ekubhaleni kwakhe uyasikhombisa lokwekuthi lebekenda umsebenzi umoya longcwele. Ngiko nje labanye base incwadi kahle kahle bekakafanele ukuthi siyimisebenzi yabapostoli. Besingafanele siyimisebenzi wamoya longcwele asebenzisa abapostoli. Ngoba ngumoya longcwele lebekungiyena aniketa emandla. Aqala ngeapostoli kwehlele kubazalwane kwekuthi bashumayele livangeli. Ligijime livangeli, lanze livangeli. La futhi ngumoya longcwele lebekabaniketa idirection kwekuthi baphume babheke kuphi la ekushumayeleni leli vangeli. Amen. So ke bazalwane kula sifundza khona ke sibona ku chapter number 11 kuqhubeka indzaba leqale chapter number 10. Engale chapter number 10 sibona Petro uya endlini yaCornelius. Kanti lokuya kwakhe endlini yaCornelius kungumsebenzi waNkulunkulu. Siyathola kwekuthi Cornelius lo bekungumula angasuye umJuda. Kodwa noma angasuye umJuda wathandza lo nkulunkulu wemaJuda. Wase utimatanisa nalo nkulunkulu wemaJuda. Ngiko bababita ngema God fearers. Labangasuye emaJuda kodwa bakhonda lenkolo yemaJuda. So ke siyamthola lo Cornelius kwekuthi bekuyindvodza beyihlala ithandaza njalo. Bekathandaza azile bese uphana labeswele. So ke asaqhubeka nalenkonzo yakhe le
uNkulunkulu uthumela ingelosi kuye engelosi uyayitshela kwekuthi akathumele abantu bayolanza Petro akamandi nalo Petro Cornelius kodwa yamtshela ukuthi kunendvodza lekuthiwa nguPetro ayikhanzi seJopa endlini yalomunye Simon uthi thumela umbiti ede la kuwe nangale siyathola Petro yemthandazweni naye kuthi wagibela wake edle setulu nakasathandaza wamvetela umbono uNkulunkulu kuvela tonke inhlobo tetilwane uthi hlaba udle Petro ngumJuda uyathi kwekuthi ngekwemthetho waMose kunalo kufanele kudliwe kunalo kungafanele kungadliwe kodwa nakabuka kuleli shidi gcwele tonke etilwane nalathi uNkulunkulu akungadliwa uthi Petro hlaba udle abathi uyacomplaina ukuthi tingcolile letilwane leti ngalo kwemthetho athi uNkulunkulu ungaqali usilokhu lekusenkwende kwahlandeka uthi ngcolile bekendani uNkulunkulu bekamvetela kwekuthi nyalo sotayo yakunaba abantu labatiwa ngekuthi bangcolile ngoba nawungasuye umJuda wangumuntu longcolile so ke emva kwalo kuyamjesilalela yehlanga kunebantu abakhona la bade batolanza wena wabahlanganisa ke ngisachubeka ngayo wabahlanganisa wahlanganisa Petro na Cornelius nakefika endlini kaCornelius uyefika uyabuta ukuthi ngibiteleni la uyamtshela kwesikwendekene nakasaqala amchazela amtshela ngaJesu amtshela ngaleli vangeli laJesu wehla moya longcwele wehlela kubo njengoba wehla ngelisuku lePentecost wazi wakhuluma amagama Petro wekuthi hayi nembala uNkulunkulu akakhethi bala lemuntu so ke la sifunza khona ke sekuyevakala ukuthi Petro ubonakale angena endlini yemuntu webetive so ke naka eJerusalema sebayafika labanye bazalwane nebapostoli bayamsola Petro lesigisi lithi they criticized him bayamsola Petro ukuthi ungeneleni endlini yebetive waphinze wadla nabo so ke bazalwane lokho kwakuyinto lengakafanele ukuthi ayende andikuloku umsola bako kwabo sesiyabonela siqhubeka ukuthi uNkulunkulu wase uqala wena umsebenzi wekuthi livangeli sale lingashunyayelwa kumaJuda kuphela kodwa livangeli sale lehlela kubo bonke abantu nasafunza lenzaba lena nje ngilapho kuvuka khona ukuthi uNkulunkulu kuloko ngasuthi uyabakhumbuta ukuthi remember the mission so nalamuhla ngilombuto loyo silibadla do we still remember our mission sisakhumbula ukuthi baba sithunywe ini andikela labazalwane le mission noma lenkonzo inkosi Jesu leyasithuma yona wasithuma Jesu kweqala wathi hambani go lana bayamcriticize Petro lokwenta bamcriticize Petro ngulokuthi la kuletibuko labatigcokile njengami kunempungu lekhona uma nje ngifaka imask ngivala la ubona ngadansi labafaki buko bayandi ubona sekugcwala la imist la etibukweni bese awusaboni kahle so nabo kunento lebavalela amehlo abasaboni kahle abasaboni nekuthi uNkulunkulu wentani ngaleso sikhathi andikubo kunekwekuthi usendlini yebantu abangakasonke njoba sengivedile ukuthi kumaJuda abantu behlukene kabili kwakunemaJuda abantu abakhethwe uNkulunkulu nalabanye so uyapi kulaba labanye uyapi kulabahedeni ngoba laba labangasomaJuda bengemahedeni kubo ufunana endlini emahedeni uze udle nabo
lokudla nje nebantu abangakholwa noma ngebantu basemaJuda kwakithi vele befune bayibalekele ngaso sonke isikhathi. Yini iculture yabo lebavalako, indlela yabo yokuphila lesebenta ifaka inkungu emehlweni bangasaboni ukuthi uNkulunkulu wendani. Kusene kwendeka nathi bazalwane, kube netivo leti sivala emehlo singamboni uNkulunkulu ukuthi wendani ngalesikhathi, singaboni uNkulunkulu kwekuthi ufunani, singaboni uNkulunkulu kwekuthi yena ubuka ngaliphi liso, ngoba uNkulunkulu nakabuka abantu abangakasinziswa yena kuye kungazuthi ngabe ngibo labantu thina lesigijimela kubo, ngoba yena inhlitiyo yakhe ikulabantu abangakasinziswa. Uyafuna lokuthi labantu basinziswe. So ke nasebambuta lo mbuto lo siyabona sabachazela Petro abalanzisa ukuthi kwendekeni. And nakabalanzisa Petro nawufunza verse number 12 uthi moya longcwele wangitshela ukuthi angihambe nabo ngingangathindi labazalwane labasithupha labangiphekedela sahamba nabo saye eKesariya sonke sangena endlini yaCornelius. Amen. Uthi ke nasachaza lokuthi kwendekene uthi ngaya endlini yaCornelius ngaya sengihamba nebantu abayila bangi6 asho besingi7 nasingena lapha and lokuthi akhulume ngalabantu azathi egama besingi7 ngulokuthi lala kwendako Petro uzama ngoba phela sebambeka icala kahle kahle. So ke sobeka inkulumo yakhe uyadiphendulela and Petro ukhuluma ngoba uyadi kwekuthi batankonza kahle ukuthi ngathi besingi7 lo 7 lona usho ukuthi uyaveta kwemthetho ebabawadi kwekuthi uma kunabofakazi abangi7 ngemthetho jomagibhithe nemthetho wemaroma nange 7 abofakazi kusho ukuthi le case leyo iphelile, kusho ukuthi kunebufakazi lobucanda ikhanda. So uthi ngangena kunabofakazi so leleke ngitshela kona ukuthi kwendeka hayi nje ukuthi inganekwane kunabofakazi labaphelele lababona ukuthi uNkulunkulu kunento layenda kulabantu. Asachaza ukuthi ngathi ngisashumayela ivangeli ngisabachazela ngalo Jesu moya longcwele wehla njengoba ehla kithi enakayikhuluma lenkulumo laba lebekumbona bambeka icala liBhayibheli liyasitshela kwekuthi base bayathula bayabenza. He silenced them. Baba bethe labangakusho kunaloko ku verse number 18 sithola kwekuthi segcina bona bayafakaza kwekuthi nangabe uNkulunkulu wabapha laba betive lesipho lesifana naleso lasipha sona thine nasikholwe enkosini Jesu noma ngiphetho sho njalo uthi mina ngeke bengingubani ukuthi ngamelana base ke bavumelana nalokho nabo bathi nembala uNkulunkulu sewunike betive lithuba lekuphendukela ekuphileni. Amen. So lokhu bebavalile behlengona bebacabanga ukuthi livangeli ngelabo nje kuphela, livangeli kufanele lishunyayele nje kumaJuda kuphela, kodwa nasebabonza hayi uNkulunkulu sewenda umsebenzi manje wekubhidlita tonke letindvonga lesitakhela tona, sewenda umsebenzi wekufinyelela abantu betive, sewenda umsebenzi wekufinyelela kubo bonke abantu ashunyayele livangeli. Manje sikubona lapho kwekuthi bona leli bandla belinake nje ukuthi litawushumayele emaJuda kuphela. Nalokhu nje Petro achaza akusuye Petro wasuke ngoshumayela livangeli le, but kwaba nje kwenda kwaNkulunkulu. But kunento efuna sinake ke bazalwane
kwekuthi uma thine silibandla sitawuna kanje ukuthi sitawushumayela nathine sodvwana la, we are missing the mark. Uma thine sitawuna ukuthi sitawushumayela nasodvwana la, siyikha eceleni. Uma thine sitawuhlala sibe comfort zone, sidathi khanda senkingeni. Kubita ukuthi sisuke la kule comfort zone yethu, sisuke la sithi vela senethedeke khona, la sithi vela hayibukahle, sisiyekele kuba mqoka ngekuthi sinetihlelo nje tethu tekusikhulisa emoyeni tikahle tona. But we must move out of our comfort zone. Uma sikeke sisuke la sikhululeke khona comfort zone, i-comfort zone lokekuthi tintfo tethu nje sidenda ngekutayela, sikahle nje sitawuta sitothandaza ngabo lesithathu, sikahle nje sitawuta esontweni singene singene Sunday school, singene enkonzweni siphume sihambe. Sikahle nje sitawuphuma njengoba bebaye picnic, sawuphuma picnic sitendele thina. But sikhohlwe ngalaba labangakasinziswa, sikhohlwe ngalaba labasangakabemukeli iJesu, sabe siyikha eceleni. Uma singasuki comfort zone, the Lord will push us out of our comfort zone. Inkosi tawenda indlela ukuthi sigcine sisukile. Inkosi tawenda indlela yekuthi sigcine siwulalela lo myalo wenkosi lothi hambani nende bantu babe bafundisi. Lana siyabona lokuthi up to this point livangeli beshiyelwa kumaJuda kuphela. But nasinaka bazalwane, verse number 19 uthi emakholwa labesakadwe kuhlushwa lokwalandzela kubulawa kwaStefane ahamba aze efika eFenisiya naseSipros nase-Antioch, atshela emaJuda kuphela ngelivi lenkosi. Now ngifuna sinake ke la labazalwane lapha kufika kuhlushwa kwabo, uyabulawa Stefana embi kwabo, ugcotshwa ngematshe Stefana ngeke akushumayela ivangeli. Libandla seliyaqhutshwa sebayaphuma bayasakaka, bagcwala tive, bagcwala tikhotha, bayaphuma bahamba. But ngifuna sinake lokuthi noma sekufike i-persecution, kodwa into bebayende bafike bashumayela ivangeli laKristu bebaya khona, kodwa bebalishumayela kumaJuda kuphela. Lasiqhubeka ke sifunza uthi labanye babo babengamadvoza aseSipros naseSirene, labathi nabefika eAntioch batshela lebetive livi lenkosi, babashumayela ngelivangeli lekuthi Jesu uyinkosi. Amen. So ngikhathi sibona ke manje kwekuthi lokuhlushwa kwabo kwabenda bagcwala basakaka netigama. Labanye ke siyababona bazise baye Antioch. Le Antioch nachaza kuthiwa kulidolobha ngelinye lamadolobha lamakhulu. Lebe kulidolobha kwakwenteka tonke tintfo khona, kwakwentiwa amabhizinisi khona, kwakunetintfo nempilo, kwakuyimpilo nje kwenteka konke lokwenteka edolobheni. Bathi chaza abantu kunathwa kudzakwa kwentiwa yonke imikhiwa. Lokuthi vele kwakhona lapha eAntioch kwakuyindzawo la kugcwele bubi khona, la bekudzingeka alivangeli khona. La sebefika manje bashumayela lelivangeli. Endi sinaka lokwekuthi uNkulunkulu wasebenzisa lokuhlushwa kwabo kwekuthi bagcine baphumile ku-comfort zone, baphumile eJerusalem bayele la kulabantu labadzinga livangeli khona, baze befike balishumayela livangeli, bashumayela ukuthi Jesu Kristu uyinkosi. Mhlawumbe besingakubuda bazalwane kwekuthi ngabe mbambamba
nathi sithinga lapho sitawufike sekumadima khona yini, desperate khona yini, sesihlupheka khona yini, kuthi besingaphuma seshumayela ivangeli, kuthi besingatshela abantu ngaJesu. Ngabe singahlushwa yini kwekuthi besingalalela lo myalo wenkosi, ngoba lo myalo uthi phumani, ningahlali la, phumani nambe nishumayele ivangeli. So ke bazalwane, nguyona nkonzo la sithume yona Jesu. Labazalwane laba kwabitha ukuthi kuze benehlupheka lokubende emehlo abo avuleke, kuthi hayi bazalwane, phela thina sikumisi nemission. Jesu wathi asambe sishumayele ivangeli etiveni tonke. Manje thina leli vangeli besisolo siligodlile sithi igodlele ethini. Bazalwane, sisaqhubeka ke senta lo myalo wenkosi. Sisaphuma sihamba sishumayela ivangeli. Kufuna sikhumbule into yinye, sethembiso senkosi Jesu. Ngoba inkosi Jesu nayikhipha lo myalo kuMateyu 28 verse 19 na 20. La verse 20 ufike ukhuluma emagama ekuthi ngawuba nani kuze kube sekugcineni. So lokuphuma sathi kahle kwekuthi angeke size sihambe sodwana. Sisabatshela abantu ngenkosi Jesu Kristu, angeke size sibe sodwana, ngoba wethembisile lo kwekuthi utawuba nathi kuze kube sekugcineni. Ngiko nasibuka lapha kwekuthi basaphuma bashumayela ivangeli, bafike eAntioch bashumayela ivangeli eBetive. Livi la uNkulunkulu liyasitshela ukuthi isandla sasimakade besethi kwabo, enbantu labanengi baphenduka baguqukela enkosini. So yini noma bona bathathele isinyathelo sekuthi nyalo we are breaking the barriers. Labo feniste sitakhele bona siyababhidlida, sesishumayela nakunaba nabangasibo bakithi, nakulaba besicabanga kwekuthi abasibo labakhethiwe bakhethelwa ivangeli, but nyalo sesiyoshumayela kubo. Sandla sasimakade besethi kwabo. Le nkulumo lethi sandla sasimakade besisethi kwabo, yinkulumo lethi emandla aNkulunkulu bekasethi kwabo, emandla aNkulunkulu bekanabo. Khumbula kwekuthi Jesu kuzenzo 1 verse uthi nakathi abahlala eJerusalem, uthi nitawuthola amandla amamoya ongcwele ehlela kini, ngawo ke ndaba eseni yakhona kuba bufakazi bami. So yinamandla la moya ongcwele uma sisatshela abantu ngenkosi uJesu, lamandla moya ongcwele abasethi kwethu, angeke yena aze asishiye, angeke yena aze asiyekelele, kodwa yena nasisashumayela lelivangeli la Kristu Jesu, yena utawuba naye. Ngoba bazalwane kwethu kunye kubatshela ngenkosi uJesu, kubatshela ngesinziso letholakala kuKristu Jesu. Lokho lokunye ke kuthi bayaphenduka bayeta njani kwamoya ongcwele lokho, ngoba umoya longcwele lo wenda abantu babone tonodaba, bathi badzinga thine kwekuthi sibatshele ngenkosi uJesu. So ke nabasebashumayela bashumayela kule tive libandla eJerusalem, bapostola baseJerusalem beva ukuthi kwendekane eAntioch, lo mlilo sowokhele eAntioch, base bathumela Barnabas kwekuthi Barnabas akahamba eAntioch ayo investigator, ayophenya ukuthi yini lesivako leyendekako le eAntioch, ngoba sekuyavakala ukuthi neBetive sebamukela ivangeli. Nakefika Barnabas siyathola lafuza verse 22 kuya ku verse 24. Le Bible liyasitshela ukuthi nakefika Barnabas
leso lesi wabona ukuthi uNkulunkulu ubabusise kanganani bantu. Lelesingisi lithi when he arrived and saw what the grace of God has done. Nakefika Barnabas akhanza abantu akhanza betive bebukele inkosi uJesu. Wafike yena wabona umusa waNkulunkulu. Nakabona lo musa waNkulunkulu. Abona lokwendiwe uNkulunkulu. Abona bufakazi bemandla aNkulunkulu. Ngoba lo bufakazi uma umuntu sekasinzisiwe wemukela inkosi uJesu. Kunebufakazi lobutawubonakala. Kunebufakazi bempilo leguqukile. Kunebufakazi bekuthi lo muntu sowushile tono takhe waphendukela kuNkulunkulu. Lithi ke nakabona Barnabas kunetino kunasitinake kaBarnabas. Nakefika Barnabas lelivi lithi wajabula nakabona lo musa waNkulunkulu. Jangathi bazalwane bana basinziswa. We can celebrate nabo. Singajabula ngoba ezulwini kuyajatshulwa. Athi Jesu uma kuphendvuka sono sinye kuba nenhlokomo ezulwini. So nanathi ke bakholwa kubita kwethi nangabe khona ngisho nabe munye lophendvuka. Nathi sijabule kanye naye. Ngoba sinekonza ukuthi umusa waNkulunkulu wende umsebenzi. Kwesibili akwenda Barnabas nakefika wajabula wasebakhutsata labazalwane. We must encourage the new believers. Amen. Kahle ngifuna ukushibala ngeshuwa let's encourage one another. Sengashwana nganyelanga. Amen. Barnabas wase uyabakhutsata. Empeleni Barnabas wenda umsebenzi wakhe. Ngoba igama la Barnabas mbamba Simon. But le Barnabas nabamupha lona. Ligama nje lejaha. Kahle uphiwa legama esibhala son of encouragement. Ngenxa yokuthi unalesiphiwo sekukhutsata. Naba sebaphendvukile. Njengoba nasishumayela beta la ilathini bemukele Jesu. Sine njengebazalwane sinensaye yekubakhutsata. Lithi lelivu wabakhutsata bonke kwekuthi ababambelele baqinisele ekukholweni. Uthi he encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Kwesithathu sesitshelwa ngaBarnabas kuverse 24 kwekuthi Barnabas bekuyindvodza lelungile agcwele moya waNkulunkulu moya longcwele agcwele kukholwa. Uthi ke nalabanyenti base bayalethwa enkosini lokusabane baphendvuka. Yini lesithola kodwa kwekuthi bazalwane lisashunyayela livangeli sisabatshela abantu ngaJesu basabemukela Jesu. Let us celebrate them. Let us encourage them. Ngetulu kwaloko let us demonstrate a Christ-like character. Sine bazalwane sesingekhazi akuthi laba labasinziswako laba labasenza kwemukela Jesu labasibuka babuka thina similo sethu bambone Kristu Jesu. Lokwenda labantu basonzela baba banengi bemukela Jesu ngetulu besibashunyayela bathi nababuka Cornelius kwatholakala ukuthi he is a good man. Lokuthi he is a good man kusho ukuthi umuntu le impilo yakhe iyadleka. Ngumuntu lokhona kokuphilelana nebantu. Ngumuntu lonelithando lwalabanye. Ngumuntu loveta Kristu ngempilo yakhe. Angumuntu ogcwele moya waNkulunkulu futhi agcwele kukholwa. Le basta basinziswa abefaka lokukholwa lapha kubo ayibonge inkosi. So bazalwane
asibe makholwa latawujabula uma sibona bufakazi bemandla kaNkulunkulu ngekuthi abantu baphenduke bemukele livangeli. Ngoba phela thina ngilokwakha abafundi kulengcenye kwakha abafundi leyo. Ngoba uthi go and make disciples. So lokunye lafuneka sikunake bazalwane. Sisakha abafundi. Siyahamba siyobashumayela sibuye sibakhulise. Recognize the gifts in the church. Lalungele kwenda umsebenzi. Lithina livla kaNkulunkulu. Barnabas nake fika abona lo msebenzi kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu lapha eAntioch. Wase Barnabas uyahamba uyofuna Saula ngiPaula. Uyahamba uyofuna Saula eTarsus. Nakaya ayomfuna, wamfuna waze wamfola, wetana aye lapha eAntioch. Yile yenda Barnabas ayofuna Saula. Ngilokuthi Barnabas bekamati Saula, bekamati Paul. Afuthi aqonza inkonzo yaPaula. Bekati Barnabas kwekuthi Paula uniketwe umsebenzi wekushumayela livangeli betive. Manje ke njalo Barnabas nake fika ukhanza abazalwane emakholwa nakasiwe amaJuda sebemukele Jesu. Uyatibona ukuthi no, lana mina ngilimited la. Lana mina semandla asayashoda angathi ngabatsinda abantu betive. Angathi uthi ngabakhulisa njani asengenza umuntu logcotshwe uNkulunkulu wagcotshelwa labantu laba. Silana nje emakholwa kunetipho letehlukene. Letipho leFirst 70s kwekuthi sikhone kuhambisa livangeli. Sikhone kwakha abafundi. Nasibuka ngale ku chapter number 9 usuka ku verse number 26 uthi Saula waya eJerusalem wetama ukuhlanganisa nebafundi kodwa abazange bamkholwe lokuthi asangumfundi bonke babemesaba. Noko Barnabas wamsida ngekuthi amthathe amise kwaapostoli. Wafike wabachazela ukuthi Saula wayibona kanjani inkosi endleleni nekuthi inkosi yakhuluma naye. Wabatshela futhi ukuthi Saula washumayela kanjani ngesibinzi ngelipito la Jesu eDamaseko. Ngakho ke Saula wahlanganyela kanye nabo betha benyuka nedolobha lonke laseJerusalem bashumayela ngesibinzi ngelipito lenkosi. Amen. So Barnabas ithi uhambe uyofuna Saula noma Paula. Ngilokuthi Barnabas kwaba ne-encounter naye. Bantu bonke bambalekela Saula ngoba bayamathi ukuthi bekadingela emakholo. Abasathembi lokuthi uphenduke embamba. Kodwa uBarnabas lo waya kuye. Wafike ngiyacabanga ukuthi wafika walalela wathi awumtshele kahle kwendekeni eSaula. Wayidanza wakhona. Wasisibuya la. Wamthatha wahamba naye kwaapostoli. Wathi nami Saula siyamathi sonke kwekuthi bekamdingele emakholo kodwa nyalo sowuphendukile. uNkulunkulu ukhulume intifo kuye. uNkulunkulu kunala mthume kona bamemukela. Wahamba washumayela Paul. Bashuma manje bese bafuna ukumbulala basoyabaleka eTarsus eKayibuku. So yamlanza manje. iBhayibheli yasitshela lokuthi nakamlanza abuya naye la. They invested to the spiritual development of the new believers. Labazalwane sebefikile la kuthiwa umnyaka wonke Barnabas na Saula bahlala nabazalwane base-Antioch babafundisa ngane live la kulo babafundisa ngaKristu Jesu. So sinesaye amakholo kwekuthi labasindziswa labazalwane bese siyahlanyela lapha kubo. We invest in their spiritual growth. Siyabafundisa sikhathi sinato indlela kubakhulisa sibafundzise enkosini. Amen.
Ngentuluke kokubafundzisa lokunye lesikutholako kulendzaba le kwekuthi abagcinanga njengalokho. Bible yasitshela ukuthi kwasuka abaprofeti eJerusalem babehlele eAntioch. Lo munye kwabaprofeti Agabus agcwele moya waNkulunkulu. Wase uyaprofeta kwekuthi kunendlala lenkulu ledaba. Nasakhulume ngalendlala. Labazalwane laba base batingcumela bona. Kwekuthi asikolekele umnikelo. Lesawuphathisa boBarnabas laSawule eJerusalem mhlawumbe yona akanasidingo lesikole. Ngithini ke bazalwane ngalokho? Let us involve the new believers in the life of the church. Laba labasanza kusinziswa. Asingabese nje siyababukelela. Kodwa ababe ingcenye yalokho lesikwendako, ababe ingcenye yalempilo yelibandla. Konke lesikwendako nabo asibafake babe ingcenye. So bazalwane, ngiyafuna lokuthi sikhumbule ukuthi Inkosi Jesu yasinikeza inkonzo yini assignment yini. Kuthi asambeni sowakha abafundi. Asambeni siyoshumayela ivangeli. And we must be intentional. We must be purposeful. We must be faithful. Asikwende lo akungabi by the way. Angathi ayikho ufuna soshumayela. Akabi ukuthi ayikho ufuna ngiyofakaza kaJesu. But ake nje utinqumele bekuthi kuleli viki khona lento abatshela ngaJesu abangakasinziswa. Ukhona lento abafakazela ngaJesu. Sibe nale njongo ukuthi abantu ngifuna bamandi Jesu. Ensethembeke kuloko. Lenza bale ngikhuluma ukuthi sithunywe ukuthi asambeni siyotshela abantu ngaJesu. Ayisiyo nje yelibandla kuphela. Yebo, libandla lingatihlela inkonzo ukuthi abantu sihamba siyoshumayela kuphi. But lena yinto yami nawe. Lena inkonzo yami nawe. Yinkonzo yemalanga onke. Ngoba iqiniso lithi sukela ngemsombuluko kuze kube isonto sihlanganyela nebantu. So ke kufuna sibatshele ngaJesu. Sifakaze ngaJesu. Nguloyo naloyo. Kube khona lamtshelako ngaJesu. Akusiyo indaba yeprogram. Kuthi sinehlelo lekushumayela. But indaba yempilo. Kuthi lifestyle yethu utshela abantu ngaJesu. Remember the mission. Remember the mission. Imission esiniketwe yona ayisiyo ebafundisi. But yayo yonke lolikhona. Ngiyanaka la sifunze khona. Akusho ukuthi abapostoli bahamba boshumayela. Kuthi lamakholwa ahamba ayoshumayela kubetifu. The believers themselves. Lamakholwa shothi ababelanga ukuthi kube nebapostoli basuka eJerusalem abapostoli batotshela abantu ngaJesu. But lamakholwa. So nanathi bazalwane. Sibofakazi baJesu. Sibofakazi baJesu. Munye umsebenzi esithunywe wona is to introduce people to Jesus Christ. Nje lo ngagweda wena. Introduce Jesu kubantu. Anthi siyathi la kunemngane wami nje kufika umuntu amanti la ushaya intro angithi. Ngimi introduce so lona ngusifocus. Lona ngprecious. Amen. Ngiloko akusiko lo mnganani. Kubatshela ukuthi kuna Jesu uyakuthatha. Kuna Jesu lofuna ukuthi impilo yakho isinziswe. Kuna Jesu lokucula impilo yemuntu. Let's introduce Christ to the hurting world. Leli vele limele leli. Lo mhlaba wonakele lo. Asesi-introduce Jesu kuwo. Bantu balahlekile. Asesi-introduce Jesu kuwo. Bantu babanjwe ngemandla ebumnyama. Ake simikise Jesu kuwo.
ake sibikise Jesu kubantwana. Let's introduce Jesus to children. Asibikise Jesu, introduce Jesu kubantu abasha. Asintroduce Jesu kulabadzala nalabagugile bamdzinga Jesu. Asintroduce Jesu. Asintroduce Jesu kulabanjingile. Asintroduce Jesu nakulabeswele. Asintroduce Jesu kulabafundzile. Asintroduce Jesu nakulabangakafundzi. Wonke umuntu lophila longamandi Jesu asethule Jesu kuwo. Asibede bamandi Jesu. Asibede bamandi Jesu. Ngiyona ngozo sithunywe yona le. Angeke kusithe bazalwane. Kwekuthi sitawuba occupied ngetinhlelo tasebandleni. Tikahle. Asibe nato tinhlelo tethu. Tinemsebenzi wato lethu. Ngilasi fellowship khona. Ngilasifunza khona. Ngilasikhula khona. But the mission, remember the mission. The mission yinye. Let's introduce Jesus Christ. Asitshele abantu ngaJesu. Asatise abantu ngaJesu. Asisibatshele abantu ukuthi yathi sinomhlobo. Sinemhlobo longajabhisani. Sinemhlobo longalahlani. Lo sithandayo nguJesu igama lakhe. Longashiyani. Uzumtshela yakwale nkinga lokuyo. Jesu nayo impendulo yakhe. Remember the mission. Asingayikhohlwa ukuthi sithunywe. Asingayikhohlwa inkonzo yethu. Na Jesu uthi sivuno sikhulu kodwa ndisebenza dincane. Thandazani uthi avuse isebenza. Nakaqedza ukuthi abathandaze ufisa uthuma bona. Let us remember the mission. Inkosi ayisibusisa. Sino so